Kusho ukuthi ingoba sibona leshashazo ngandabona amagama sibere sintetelele video le ntokazi yaseZimbabwe isho ukuthi kahle kahle iZimbabwe ihluphela nje ingenxa yeSouth Africa futhi wena ngizwe khohla ukuthi uzobumongameli kahle khohla forget Salubonani. Yabona mina uma ungathiwa umuntu akazikhethele nje umkhuhlane ongambulala. Mina ngingabulala liqiniso. Mina ngingabulala ukukhuluma iqiniso vele I know. Nje ukuthi nje uma ungathiwa usukhuluma iqiniso sesivele sikubulala. Yabona iSouth Africa. South Africa mina ngisafuna ukuyifaka kakhulu ngithi ama South African kafundanga. Ngifuna ukuthi amaZulu kawafundanga. AmaZulu anje abophakade ohamba ngendlela ongizwe nje amaZulu awafundanga asikhangeleni ukuthi ekuqaleni amaZulu manje bahamba bethi abahambe kuthi kwabonyoko kwathini tini bakhulumisa indebele nje bakhuluma isiZulu nje futhi baxoxa thina amandebele aseZimbabwe ngoba bazwa yithi kuphela ukuthi bathini lezi ezinye azizwa ngoba abakhulumi icommunication language isilungu okunganga ukuthi ngifuna ukuthi ngizikhumbuzeke lezi insizwa zesizulwini ukuthi zazi ukuthi iZimbabwe ihlupheka nje ngenxa yokungafundi kwamaZulu ekuqaleni nje amaZulu akhumbula ukuthi inkosi uLobhengula eZimbabwe yadayisa ilizwe ngoba kwathiwa kayisayine yavele yasayina ingazi lokuthi isayinani nje yavele yasayina kwaba ukudayiswa kwelizwe nje laseZimbabwe nje ekuqaleni okwakutshengisa khona ukuthi uLobhengula inzalo yasesizulwini inzalo yamaZulu wayengafundanga bese lina ke nihamba nikuwa lithi abahambe ngaleso sikhathi nihamba lathi thina amandebele angibonanga nje kufanele manje mali yenza imatch lithi abahambe wonke umuntu ephethe isithupha sakhe wonke umuntu ephethe isithupha sakhe ukuze sibone ukuthi ke ama South African kuphela okunganga ukuthi ngiyazizwa impela insizwa ngiyawezwa ama South Africa athi wona ungizwe ngendlela ayenze ngakhona angaba ngupresident mina ngiyisadaki nje mina ngedwa ngiyisadaki angeke ungizwe abe ipresident ungizwe nabangani bakhe abanenhlonipho amaZulu nje wona ngokwawo awala nhlonipho angeke ukuthi wena umholi wabantu uzwakala ukuthi kwabonyoko uzwakala nje ukuthi lina zinja usithi abantu abamnyama esikhumba sakho abantu abanjengawe uzwakala nje usithi ukuthi kwabonyoko izinja ngaleso sikhathi ukhuluma kakhulu namaZimbabweans ndebelezi aseZimbabwe because ishona vela likuzwa noma futhi nje mangithi kalifundanga lina amaZulu ngisho iqiniso ngoba bekani manje nenza imatch lihamba lithuka ngezihlamba zesizulu licabanga ukuthi amaNigeria lina alizwa ukuthi lithini licabanga ukuthi ishona linele eZimbabwe liyalizwa ukuthi lithini licabanga nje ukuthi ama-president amazwe amanye ayezwa lokuthi lithini nento eliyenzayo lenzani bayezwa yini noma lingathuka nje nizithukela thina amandebele eZimbabwe thina esilizwa ukuthi malithi ukuthi ukanyoko lichone malithi inja licho ini anithuki nje amanye amazwe nithuka thina kodwa niyakhohlwa ke ukuthi iZimbabwe ihluphekiswa yini South Africa iSouth Africa inama shop anje abo Spar nabo Jetty nabo Spar uJetty oPick n Pay ama shop wala nje asibrand yeZimbabwe iSouth African ama shop wana la imali ayingenisayo ingena ku South Africa kuthi ukuthi kuthathwa imali yaseZimbabwe ingena eSouth Africa ama South African amanye anama mines eZimbabwe which means igold yeZimbabwe iya eSouth Africa but lina mfuna ukuthi ngitsho nje ukuthi mali
ukukhipha inkulumo yokuthi thina esifundileyo kasikambe siyenza imisebenzi lapha elizweni lakithi la esifunde khona vele lokho nikuqondisa kithi thina amandebele eZimbabwe ngoba ezinye izizwe azilizwa as long as ningakhulumanga isilungu angeke bazi balizwe noma ningatshona liyeqa nje estradeni futhi thina amandebele siyeqa nani ngoba nathi siyohamba mina ngambona umzala engemva kwenu ngematshi umakhelwane wami la eZimbabwe naye eqetha bahamba ngoba nje into zenu azihlelekanga inhlonipho charity begins at home inhlonipho iqathekile angeke ukuthi wena ufuna uba umholi wabantu noma uwumholi wabantu uthuke inhlamba thina esindebeleni nje inhlamba siyayisaba yikho ngithe thina ungathi noma ufika emuntu nomdala uthi ubani uthe kuthi ukanyoko bekuchaywa wena ngoba kufanele ubone ukuthi ke usuyibise ebadaleni uyibisa iphindle khona ngaleso sikhathi ke kunabantu abadala ilizwe lilabantu abadala noma yiliphi ilizwe liyabe lilabantu abadala idinga indlela ongakhuluma ulimi you can't be a president usehleka la ukuthi ukhulume nabantu ulimi uqondisa ulimi usenza ukuthi into zodlame amaZulu angithi bafana nathi amandebele thina nathi nje singabantu bodlame nje iloba bethi bona mhla ka30 wonke umuntu ahambe kumbe njani oyabe sele kuyachaywa uzochaywa akungathiwa uzochaywa sizochaya nake maZulu ngoba ngeke thina phela nathi lithi mali sichase vele siligoqela izandla nje kanje sivele silibheke nje nisichaye and futhi nikhangeleke ukuthi amaZimbabweans amaningi okungakanani eSouth Africa ukuthi mase lifake zokuchayana sizothi Zimbabwe versus South Africa silibhuqela ingayikini elizweni lakini ngoba liyadelela lina amaZulu not ama-South African amaZulu ayadelela ayathukana inhlamba amaZulu nje uyayizwa indoda insizwa mpela nomkhabo uyizithi izinjalezi imsunu kanye ngiyasaba lokukhuluma ake nihloniphe maZulu ukuze into yenu le matching mina vele ayinandaba nayo matching yenu nixotsha abantu kwathini ake liqondise ulimi ukuze into yenu le iqonde nayo qondisani ulimi lwenu lingabe lithukana nabantu nje for nothing ngoba thina sizobe sesizwa thina amandebele njengathi sizobe sesizwa inhlambele isithuka ngaso singasezwe ukuthi lithini nijongeni sesizwa kakhulu inhlamba ngoba uyikhuluma yikuwa phambi kwabantu abadala nje anihloniphi nina maZulu lena alilanhlonipho kodwa niye likhohle ukuthi inxa sithi alifundanga niyala vele alifundanga that's why nenza izinto zenu nikhuluma ngesindebele lina ngesizulu kuyafana vele isindebele nesizulu into eyi1 nikhuluma ngesizulu just because of alifundanga ngabe lina match njengegama lelithi match libe kwazi futhi libe ne-explanation of what is match in March 2 ngabe lina likhuluma ngesilungu malikhuluma konke likwenzayo nje likwenze ngesilungu kuze neNigeria lizwe ukuthi kuthiwa go kuze iEthiopian iIndia iShona leZimbabwe kumbe ini lizwe isilungu ukuthi go if ufuna ukuthi nja utsho nje ukuthi idog ikuze lizwe ukuthi you are a bulldog ukuze ezwe ngoba lento nje vele mina owami umbono niqondise kithi thina amandebele aseZimbabwe nibe nikhohle ukuthi inkosi uLobhengula wadayisa ilizwe ngoba wayengafundanga okutshengisa vele ukuthi amaZulu vele kafundanga nje amaZulu afana nathi thina amandebele asifundanga ngithi sedlulwa ngamashona kodwa thina amandebele vele siyinzalo yinye lamaZulu siyinzalo yinye lamaZulu ukubuyela eZimbabwe angali vele ababuyela bazobuyela kodwa ke nakhona ke sisazoyilungisa ke eZimbabwe iZimbabwe as long as ingadividwanga kabili kwaba nelizwe lenkosi kaMthwakazi kwaba nelizwe lamashona akulanto ezalunga laphana siyabuyela impela ababuyelayo babuyela emakhaya bawenzani kodwa ke when it come to amavoti nothing will change we just change isiyayikhipha idonki mayizovuma ukuthi nayikhipheke masiqeda lapho sofaka istonkani
idonkana so khipha idonki sifake idonkana nje kuyabe kungananto esiyenzileyo as long as leleya lizwe lingadivayidwanga kwaba leli kaMthwakazi kwaba neleMashonaland amboni kunento esiyayilungisa singayishiya igoli impela siyenzeni kodwa ke sesiyohlupheka wesi as long as lelani ilizwe lingadivayidwanga saba lenkosi yethu eMandebeleni mina engikhulumayo ke